Hello my dearest students, welcome to another InstaTeacher lesson. Ćao dragi Insta učenici, dobrodošli na još jednu InstaTeacher lekciju. Današnja lekcija bit će fokusirana na vokabular. Napravit ćemo malu pauzu od gramatike. I u današnjoj lekciji naučit ćete kako da opišete druge ljude ili sebe. Pa da počnemo. Kao što smo već rekli, u današnjoj lekciji naučit ćete kako da opišete druge ljude. Describing people, opisivanje ljudi. Describe znači opisati, people znači ljudi. Describing people, opisivanje ljudi. So let's get started. Man, woman, znači muškarac, man, woman, žena. Man, woman. Potom imamo boy, girl, dečak, devojčica. Boy, dečak, girl, devojčica. Boy, girl. Young, mlad, old, star. Young, mlad, old, star. Young, old. Short, tall. Short, tall. Short znači nizak. Tall znači visok. Short, tall. Nizak, visok. Slim, fat. Slim, mršav. Fat, debel. Slim, fat, mršav, debel. Hajde da ponovimo ove reči još jednom. Man, woman, boy, girl. Young, old, short, tall. Slim, fat. Man, woman, boy, girl. Young, old, short, tall, slim, fat. Odlično. I ovdje ispod imamo jedan primjer u kom smo upotrijebili sve ove reči koje smo upravo naučili. She is a girl. Ona je devojčica. She is, to je glagol to be, kao što smo naučili u prethodnim lekcijama. A je neodređeni član na engleskom jeziku. Na određenim članovima ćemo se baviti nekom drugom prilikom. Za sada je dovoljno da znate da je to neodređeni član a. She is a girl. She is a girl. Ona je devojčica. She is young, short, and slim. She is young, short, and slim. Young, mlad. Ona je mlada, niska i mršava. She is a girl. She is young, short, and slim. Ona je devojčica. Ona je mlada, niska i mršava. Fenomenalno. Sada ćemo nastaviti sa još nekim rečima koje možete koristiti kada opisujete druge ljude. Sada ćemo naučiti još neke reči kako bismo preciznije opisali druge ljude ili sebe same. Dakle, skin znači koža. Skin, koža. Koža može biti dark, tamna, ili fair, svetla. Skin, dark, fair, tamna ili svetla. Stoga imamo dark skin, tamna koža, fair skin, svetla koža. Potom, kosa, hair. Hair, kosa. Kosa, kao i koža, može biti dark, tamna, fair, svetla. Dark hair, fair hair. Tamna kosa, svetla kosa. Kada govorimo o tamnoj kosi, najčešće postoje dve boje. Black, crna, black. Ili brown, brown. Brown, brown. Hair, dark, black, brown. Black
hair, brown hair, dark hair. Tamna kosa, crna kosa, brown kosa. Kada govorimo o svetloj kosi, fair hair, ona obično može biti blonde, plava kosa, blonde. Zapamtite da se plava boja ne kaže blonde, plava boja je blue. Blonde se odnosi na boju kose. Blonde hair ili, ja sam ovdje svrstala u svetlu kosu crvenu boju kose. Red hair, crvena boja kose. Red hair, crvena kosa. Fair hair, svetla kosa. Blonde hair, plava kosa. Red hair, crvena kosa. Potom, budemo malo precizniji. Face znači lice. Face, lice. Na licu obično imamo oči. Eyes su oči. Jedno oko je eye, a kada dodate nastavak s ovdje, onda imate množinu. Eyes. Eyes mogu biti black, brown, green, blue. Black smo rekli da je crno, brown smo rekli da je brown, green znači zeleno, blue znači plavo. Green, zeleno, blue, plavo. Stoga imam black eyes, crne oči, brown eyes, brown oči, green eyes, zelene oči, blue eyes, plave oči. Iznad očiju uglavnom imamo obrve, eyebrows. Jedna obrva se kaže eyebrow, a kada dodate nastavak s, dobijate množinu. Eyebrows. Potom imamo nos. Na engleskom se nos kaže nose. Veoma slično srpskom jeziku. Nose je nos. Potom imamo mouth. Mouth. Veoma meko t izgovarate na kraju riječi mouth. Mouth su usta. A usne su lips. Jedna usna je lip, a množinom ponovo označavamo tako što dodajemo nastavak s, lips. Mouth, lips. I na kraju posljednja riječ koju ćemo naučiti jeste ears. Uši. Jedno uho, ear, dva uha, ears. Hajde da ponovimo još jednom izgovor ovih riječi koje smo naučili danas. Skin, dark, fair. Hair, dark, black, brown. Black hair, brown hair, dark hair. Fair hair, blonde hair, red hair. Fair, blonde, red. Face. Face. Eyes. Black, brown, green, blue. Black, brown, green, blue. Black eyes, brown eyes, green eyes, blue eyes. Eyebrows. 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 Nose. Nose. Mouth. Lips. Ears. Mouth. Lips. Ears. Nadam se da vam izgovor ovih riječi nije pretjerano komplikovan, ali uvijek možete da pogledate ovaj video nekoliko puta kako biste naučili da lepo i pravilno izgovarate ove riječi. Ono što možete zaključiti iz ovoga što je naučeno danas jeste da se u engleskom jeziku množina gradi dodavanjem nastavka s na samu imenicu. O množini ćemo detaljnije pričati u nekoj od narednih lekcija. Naravno, što se tiče riječi koje smo danas naučili za opisivanje ljudi, ovo svakako nije sve.
što možete naučiti, ali je za početak i više nego dovoljno. U narednim Insta Teacher lekcijama ćemo malo detaljnije se pozabaviti opisivanjem ljudi i naučiti još neke dodatne reči. Ali za početak se fokusirajte da zapamtite sve ove reči koje smo danas naučili. A u nastavku ove lekcije pogledat ćemo još neke primjere u kojima ćemo iskoristiti sve ove naučene reči kako bi vam bilo lakše da vidite kako to praktično i primjeni. Ovo će biti naš poslednji primjer za danas. He is a man. He is old. He is tall and fat. He has dark skin, green eyes, and black hair. Hajde da pogledamo sad ovo detaljnije. Dakle, he is, ovde i ovde, je glagol to be, koji smo naučili u prethodnim lekcijama. Treće lice, on je. He is a man. A je neodređeni član u engleskom jeziku, o kom ćemo govoriti u nekoj od narednih lekcija, nešto detaljnije. So, he is a man, on je muškarac. He is old, on je star. He is tall and fat, on je visok i debel. He is tall and fat. He has, isto kao i have, znači imati. O tome ćemo govoriti opet nešto detaljnije u nekoj od narednih lekcija. He has dark skin. On ima tamnu kožu, green eyes, zelene oči, and black hair, i crnu kosu. He has dark skin, green eyes, and black hair. On ima tamnu kožu, zelene oči i crnu kosu. Dakle, he is a man. He is old. He is tall and fat. He has dark skin, green eyes, and black hair. Odlično. Nadam se da vam se današnja Insta Teacher lekcija dopala i da ste naučili nešto novo. Ukoliko jeste, pritisnite like dugme ispod ovog video snimka. Obavezno posjetite Insta Teacher website kako biste uradili vežbanja i našli spiskove reči koje ste danas naučili. Adresa Insta Teacher website-a nalazi se na samom video snimku, ali i u opisu ovog videa ispod. Insta Teacher također možete pratiti preko Facebooka, a ja ću od danas početi da postavljam zanimljive reči i različite vežbanja na Facebook nalog kako biste svakog dana mogli da unapredite vaše znanje engleskog jezika. Do sledeće Insta Teacher lekcije, učite vredno i ćao!